Pemirsa kewentenan selikur ogoh-ogoh keuningin lolos seleksi ring acara Badung Sake Fest kali tali 6 sampun resmi kesobiahang oleh Prawartake ring tanggal 6 Februari mengenai ring ruang Kriya Gosana Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung sani kerauhin angganin seketrune ring Kabupaten Badung. Ringkala inucap kesobiang tetiga ogoh-ogoh terbaik saking papitu sona pengreksan sanes durunyane sampun kemargiang ring suang-suang kecamatan munggah ring sona 1 ogoh-ogoh Mala Karma Pralaya seket runut Kertasanti Desa Adat Kerta Durga Mahesa Sura saking seket runut Swastika Budaya Desa Adat Selat Abian Semal Miwa Semara Pralaya Yowana Dharma Kencana Desa Adat Petang kejantanang lolos ke festival. Ring sona kali inggih punika ST Bakti Yowana Abian Semal, ST Atnyana Putra Dharma Sabe, miwa ST Putra Laksana Dharma Sabe. Selanturnya nih, sona 3 saking ST Tunas Remaja Penarungan, ST Dharma Satya Mengwitani, miwa ST Yowana Dharma Sasana Mengui. Ring sona 44 finalis raus saking ST Eka Putra Lukluk, ST Bakti Karya Munggu, tur ST Putra Baruna Prerenan. Sona 5 sane lolos inggih punika ST Yowana Wiweke Permai Krobokan, ST Dharma Winangun Dalung, saha ST Eka Dharma Castra Tibu Beneng. Selanturnya nih, sona 6 oleh ST Yowana Girikuta, ST Putra Dharma Jati Krobokan, miwa ST Eka Buana Tunggal Budi Seminyak. Rades ring sona 7, wenten ST Bakti Dharma Pecatu, ST Buana Kusuma Bualu, miwa ST Astiti Yoga Santana Kampial. Samian finalis pacang mesola ring Badung Saka Festival, sani kemargiang selami 3 raina ngawit 6 kantos kutus Maret, megena ring ajeng gedung budaya Girinata Mandala, Puspem Badung. Perikrama inucap kaptiang side jalaran ngelimbakang kreativitas Yowana, tepisanan ngelestariang tradisi ogogo nyang nyepi. Indrawan, Bali TV.